Matric jacket yami. Okay, ukuthatha lapho ngathatha ngalisebenzisa ku Facebook. Kahle kahle uStufuza uzazi waziwa after ufaka abantu isibhaqo. Yeah, give no viewers. Kahle kahle ku Facebook basaba wena. Mina kumele ngizongisabi. Uyangithola because mina umuntu angimshaya njena nje. Kushaya mina vele mawudelela. Makungathi ungoyile staff nginyathela icons. Then that's when uzokutrapa. Yeah, last time uTufuza la benginama hectares ngizwile le ndaba engizwile. So like ngifuna ukwazi. So ulisa hectares umazi kanjani? Okay, mina ulisa hectares. Like ama hectares bengazi usinazo noNjunju. Ngazi vele benikathi lesefle off. Ulisa hectares ukuze ngizomazi. Kula bengicocela uBianca khona ukuthi bekana ama hectares of which bekuNjunju ulisa nosinazo. Yeah. Nakhona bekangicocela ukuthi bekahambe nawo. Ngithi mina ulisa ubani? Athi abona uma ungafika kuma sportmen ubabuze ngolisa bazokutshela ukuthi lo wazi kakela produce. Wayomemva komnyango wasitaka. Uyazazi naye wazi kakela vele. Sport house. Sho noma ngabiza sportmen esiwani la singakhona ukuthinesa le ndaba lokuthi nabo abangani bakhe bebamhleke taxini bathokiwe taxi nobani nuka makaka. Uyalazi nawe ikaka mogeze ngamanzi aplayina ngenantsipho ukuthi umuka kanjani. Okahle kahle na itrust of yamkakisa. Kusho khona or mhlawumbe induna yesabami. So like makaqeda ukuzigagela nimthole emva komnyango. I was in there. With the way mina ngimazi ngakhona nabangani bakhe bayayazi uNjunju confirmele noSinaza ide bayixoxe eflewof bamenza ijoke. Oh nama hectares mawanana akhuluma abanye ama hectares ngani. Okay, sikhona le ngifuna ukuyazi khona le ndaba lebe ukuthi wena khona la kwangena khona wathola kunoSinazo benika kunendawo. La uSinazo zokhona ukucocela khona ukuthi uNjunju wenzani kanjani. Oh lapho kahle kahle ukuze ngizofika. Yeah, ufike kanjani? Mina bengise ePimville. Yeah. Shuthi ePimville mina la bengikhona beshaya ibranyana like intonyana yasenini. Ngiyangithola. Ngifuna ukubapha abafana. Mina ukuphi? Bekunomngani wami. Yeah. Ohlala eNorthwest bekavakashe ngapha ePimville uValenje. Ne then nabangani bami bayi3 bahlala eWhite City. Abayi3 laba abafana. Of which uzonke ubanele noLithaba baziwa vele bona. Ngithola. Mara bona bazoyibukeliwe ngisho bazowaziwa. Okay. Shuthi masibhlome so ngithole iText uKeylini. uKeylini athi ukuphi? Ngiyangithola. Ngithi mina ngila ePimville wayi athi ayiwoza kune cross night nani. Ngathi mina sharp okay thingizi. Ngiyangithola. Mangifika obviously awolento ukuthi ufike kuhleli angiboni yena ukuthi ukhona. Sihleli roomini. Sihleli angeke ukuthi room yazazi indawo zasekhesi zinjani something like iflat nyana yabo shuthi behleli edining room yabo masihleli ngifike ngihlala ku sofa belingapha then ngapha kula behleli uSinazo uhleli intombazane bekaze nayo ukhanya ngiyathola bese kuhlela abantu la yabo shuthi lelo langalelo mangena ngena ngiyohlala phansi yangazi vele mina umuntu onevine vele ngena ngisusa vele irasi yami uyangithola hayi ngena kwakho ngena uhlala phambi kwakhe uyenza kanje ngene ngahlala ngisazange ngize ngimbone ukuthi ubani uSinazo uyangithola ngithi mina azi ngihleli nabantu engingabazi enhlekathi ngibheke ukuthi ngabobani ngiqale khoneni bayazisho ukuthi amagama abobani mangifika kuSinazo uhlela ubheke solo kahle labheke phansi yiko bengingaboni ukuthi ubani solo kahle labheke so mangithi wena makasukuma isikhanda ngithi uwe uzongithola kahle namhlanje ngimele ngidakwe uyangithola hawu uGeli hlale uyangithola masihleli kanje uKeylini angibize athi izinhle ngicela ukuthi ungamshayi or ini wenza idrama uyangithola idrama ngiyayi mina bengayanga uyodla mina vele khona abadlili awuzwe ngiyenza kulapha sichubeke Keylini akubiza ungamshayi. Okay sharp uKeylini angibize athi cela ngamshayi nami ngithi ayikhuleka angibize beka noShode namazi uShode ungani kaSibeke ngiyabala umalume athi kimi ucela ukuthi ngamshayi ngenzima ngathi sharp khuleka uyangithola how lokho ya umuntu untatha uthi besiphuma la behleli khona siya kundibuko khona umunye mfana undibza abanokubloma naye ngiyangithola masiya ngale ha uGeli ngiyaqala ukhipha indaba athi ngithi mina ngibuza uKeylini ngithi Keylini wena uNjunju bekungasungana wakho njengoba sekajola noSpenda hayi bekajola noSpenda uNjunju beka umngani kaKeylini wajola noSpenda
uthi ukeli macede uphela uskeli ngonolonto mangizwa bathi bahlukaniswa unjunju uyangithola athi hayi bekungani wami best friend wathi yabo athi usinazo unjunju uyathanda ukulalela abangani khona omjuthile ukuthi ashaye istina ene manje ngekeli nabasakhulumisana ene mina ngengikwazi ukuhlala ngahamba ngiyovakashela ukelini because bona bekwabangani ene abasakhulumisana ngiyangithola ha ugel asekakhipha singambuzanga zona athi ende uspenda mina bekanokungitshela ukuthi unjunju unokufika ngathi ubiye bafaneni ubuyolala Linda wa Nigeria kusho usinazo uqoqela thina sekadakiwe bese kadakiwe yabona udlaba ithasi imadakiwe wakhuluma mas seza lapho bathola ngathi ngikhulana umkhalisela kahle bayenzakalayo so akutshela ukuthini unjunju unjela ukuthi uspenda uthi unjunju bekanokufika abuyolala afika azodliwa nakuspenda uyangithola how nathi sesisale ke manje sesimangele uyangithola athi hayi uspenda wathi wena wapheka nani ngathi mina koqala abaspenda bazofika lapha yabe baphethwe indlala amantombazana ehleli nawo akwazi nokupheka futhi yibo baya-complain intombazana khona ubani uboyithi yamazi uboyithi omhlophe abuyithi nyama bathi uboyithi akwazi upheka isigxabhiso bacela ukuthi ngibaphekele since bake bazi ukuthi bengiphekela abomageshi and bengibaphekele kamnandi ngithi sharp uthi ngiphekele hawu nake ngithi ngiyopheka iphina likho thiwa angibonde nge-mouthpiece hayi ngizothini ngiyababondela nge-mouthpiece sharp mouthpiece yepipe akunaphini akunamfaduko la yangithola okay akunani phekwe sidle sonke yangithola mangiceda ukudliwa bathi ayisiyabonga ngithatha ama-plate ngiwabeka kwangena ubani usibeko because usibeko bekajona noBianca uyangithola usibeko makangena shuthi bekaloku atext uBianca athi uhlelele napho yabo shuthi kamageshi bekungena gesi lelanga leli sifike ngalelo langa bekungena gesi noBianca besuka kithi uyangithola masifika ngale kona gesi sihamba sayicharge kubo spenda u7 kungukuthi baphuma nosibeko bathi bayabuya usibeko wafika wenzani wazosilanda sahamba shuthi following day makufika amahetasini wafike wakhuluma amasinga uthi bekacisha hlanza asukhatha khutha ama-plate bakhotha nezandla ngaso sikhathi one of them ikhwapha lenzani ngize ngacomplain ngathi kanti wayekungagezwa lamantombazane labo kubomadlabantu uyamazi uspenda mongakuthi uspenda ukuthi ubani bekani kwikhwapha asazi sifuna ukwazi ubani ustumza madlabantu ustumza lo bekadlusi nazo asitufuzana kahle kahle sibonile into eningi empilweni indaba bona bazitshela ukuthi ngivaleka amehlo ke and baphethe umuntu orong so ke khona nale ngiyabona wena nonjunju anithandani wayona nonjunju ningazwani wayenilokenile mina angazi ibifisi ushuthi kahle kahle le labantu labo once kwaba nento ukuthi uzwe bathi ubebhizi nomuntu bakuzonda lapho because abantu like beku right ubona kahle bukahle bodlela onke amadoda hayi phela kunamadoda abangakhalelisi namadoda abangakhalelisi and it's not like unjunju ngengandlela ngestuff uyangithola unjunju bangatshona Martinez usinazo bekajona noMartinez unjunju bekabhizi noSizili noNhlanhla usikhwama lo beka eJapan ngathi amaJapan awasekho lo beka usikhwama eJapan bekabhizi naye bhizi noSizili shuthi lela langa leliya ingenkathi baphuma kuwenki bese sizobe celebrate ibirthday yami baphuma kuwenki ngithola mabaphuma kuwenki bafike bayangena office bekahambe nobani noSizili kuwenki makafika ngo5 ntatha before keshabo 5 inhlanhla wamodli sofeni wabuya wazolala nami office makazolala ngapha usinazo noMartinez benzani bayabhebhana office uMartinez uyawafika shuthi mina mangizwa ukuthi uMartinez wathi kumaJapan ukuthi ngabe khona ozoba busy nami because ngumama seJapan kanti naye ubhekile udla weMartinez ngithi uyabona so wena nje ibeef yakho nonjunju mina ngimazi ukuthi isukaphi ibeef naye and shem uzongitshela grand ngifuna mina naye sibonane grand angitshela ukuthi unjwayezwa ubani ngiyeza lapho futhi so wena mawuya kubomageshi kusuke kenze njani mawuye uhamba nje kubomageshi athi ngiqalele la ka ne i-first time yami mangizoya kamageshi bekuyi last year ngabo April nakhona
ilanga lakhona yabo le feeling lokuthi uvuke ekseni awufuni esikolweni nasendlini bengisahlala kithi ezon2 abafuni ezon2 lapha eTavern. Oh yeah. So ezon2 kithi bebangafuni ngilove uyangithola lela langa magesh wapost bathi Bhankasi wajamba amagesh makaposta wathi makathi Bhankasi uyiposte ngabo 4 ntathu of which mina u4 isikhathi sami sokuvuka like mangivuka ngivulela amanzi ngihlala edining room bebhizi nefoni uyangithola shuthi lelo langa lelo ngithi mina kumagesh wathi eGlen yabo wathi mawukuthi awunamali lokubuyela emuva ngizogaya akusukuthi futhi ngibizela ukuthi ngizokubamba or ini sizoblomana plan labafana mfana ngiyakubiza ngafuna ngithi ngiyacocela ngiya naso uyangithola ngifike eGlen mina makufika kwami lapha ya it was my first time besides ukuthi bengiyakuba kami baba muhlala 22 magesh uhlala 12 uyangithola okay mangifika siblome kufike nabanye amantombazane wezinye isikolo like eLensi nani ngiyablonya ngiyahamba ngihambe ngabo 4 uyangithola kube nenye iBhankasi futhi le enye bekungasi iBhankasi bekuyi interview ya uwenkazi ushaya isifuna ukwazi nabo magesh ekubona lelo langa lelo mina ngifike kanje esikoleni like bese ngathenda ngisipho so bathatha amabhegi bathi sekhaya uyangithola so mangithi okay bathi umagesh bekapostile lapha ku WhatsApp ku status athi plan ngathi ayivele ngiyenza uyangithola because la ngikhona ngizoboreka mangizoya endlini esikoleni baqeda ukusijikisa ngafika mina sabloma i-interview mayiceda kuphela ngavaya ngiyakithi futhi ukuhamba kwami ngikhashwe uPogba asogibela ngibeliso ukuthi uPogba kaza kushela beka ngishela uPogba afuna nini nayo nje ukuthi uyangihalela so wena ongamnyandisa ubani hayi wangakumnyandisa lo mina benamareason akangiphi lento le phela kunomuntu othi mombheke uyamhalela so uma ex akho konke manje afuna ukubuya ungafuna ukuyela kubani ngabuyela kubhacela nani ne eshaya yabo ngibuza izinto eziningi amagesh wafika kanjani so ungitshile ungiprefile half wenge kashaya interview mamela yathi September okay September shuthi esikolweni ngaba nenkinga nyana ngaxoshwa uyangithola uxoshwa kwami mina mangizoya eGlen uyangithola ngiyengaya kuphi kuba bami uyangithola baba msaya ePGS athi ufuna ukungibhalisa khona but unfortunately because efoni bangixoshi bazange banginikeza amaphepha ama-transfer nani anye bakwazi ukuthi bangibhalise ngakwazi ukuthi ngizo-attend isikole khona next year uyangithola so ngamagesh kahle mangiya uyangithola mina ngeke ngamove out eDiepkloof ngithi yazobe ngasahlala eDiepkloof ngihlala eGlen shuthi manya eGlen koqala ubaba mhlala ayi1 nabaqashi uyangithola mangisendlini ngiyafuna ukugada ubaba wena no bengihlala nobaba uyangithola ubaba mothe ngize eGlen kunokuthi like eDiepkloof ngizohlala ngiloko ngikhuluma uyangithola besides uhlupho gogo like yazazi inkulumo zabantu zasestradini uyangithola so mangisejardini ngiyaboreka and ubaba uyangi-understand umuntu onjani umuntu engizithandela umjive uyangithola bengumtshela ngithi baba le weekend le ngiyobloma nabangani uyabaza bomagesh nogogo uyabaza bomagesh uyazi ukuthi udliwa khona bengidliwa my lord kuphela siyabuya lapha ichubekise uyangithola ngiye ngayo ma weekend shuthi kahle like angazi ngizothini i-live maybe mawuyibhekile ye-weekend masenze i-live from Friday Saturday Sunday ngikhona so abantu bebazitshelani uzinhle uhlala ngamagesh uyangithola nambela into bengiyazi uhlala khona lapha so movie no nami into ngoba naradini emasuya ku empty house saklanda khona yazwayo ungilande khona because bengisuka from eDiepkloof ngitshele uWenk nawo nokutlwana bese emaponya ngisuka from eDiepkloof ngitshela uWenk ukuthi uzongithola ngamagesh because uWenk uthe kuseduzane nakamagesh ngathi uzongilanda khona because yakhumbula mawufika bengihlele amabhegi amapakiwe so ama-hectares ingakazi afika lapha kwamagesh kahle kunama video asemafoni inkinga ifoni kamagesh ilahlekile kune-video bekhona ama-hectares uspenda bengangekho bekhona umngane wakhe uRuben angazi bebabuya ngathi bebabuye eKruger or bebabuyana uyangithola so kahle abantu mabeloko bathi ngihlala ngamagesh kahle mina nokusuka kwami kubaba bami kunezinto engakwazi ukuzikhuluma nobabami engizokwazi ukuzikhuluma nomunye umuntu uyangithola magesh ngazi inkinga zakhe kwazi inkinga zami uyangithola so magesh bekumuntu ukuthi ngiyafika ngikhuluma naye okay angithatha ngakhona because magesh bekanokungishiya athi ngicela ungigadele like indlu
ngiyahamba like ngiyakithi ngifikelele ngalelo ngivule yabo lento ukuvula ama-window ushaya umoya nana abantu into abanikeza imentality ukuthi uzinhle uhlalaphi kamageshi nokuthi njalo uma kusenatural bengihamba nabo mageshi bengihlale ngingahambi ngitshola noma yilodi ngaleso sikhathi leso usagada indoda yakho bengisagada indoda my lord uyangithola okay kuye amalanga shuthi kube nalelanga leli bengiphuma e22 kithi ngitext uTumi hectaresini ngithi mina ngiyeze 12 uyangithola mara athi lelo langa lelo uzofika ngokwansikhathi ngithi ngizofika ngabo 6 masiceda ukulanda ngamageshi mathola amageshi bathi kabo mageshi bangale ku KB masifika ku KB egate ngihlangana noSinazo yashisa la uyangithola ngiyazibuza ukuthi uSinazo ufunani ngale ekubeni udliwa ngale kwabo madla abantu hawu lokho uSinazo akasekho egate ungene noSkamza Skamza lo asemakuleni yes ungene naye sizwa lokho nentombazane nakhe ayikhala okwenja uyangithola yabazi abafana abanjani ngithi sesiyahleka sesiyabizana ukuthi uzomamela uyangithola sifike vele sime eminyango makaphuma iphondo naleya nalo lenza intando yayo makaphuma vele amajida ayahleka uyangithola of which uSkamza bekamnika lawo mabhandi ukuthi umamsizi of which mina bengazi ukuthi maqeda ukuhamba sinazo bekufika ngabani uBianca nokamvele bebajola of which wena umngane wakho bonga mkhuzi ngani ubona baqeda ukudla hectaresini bayodlayela hayi mina ngizinteni indaba zabantu mina indaba zabantu ukuthi udliwa bani I don't give a fuck uyangithola uyamalanga le ekuchithekisiso manje yazi ngathi wena hayi mina kuseyokuchitheka izisu lela langa lelabe kunoBianca ntwana uyangithola leli bathi leNigeria lo muntu lo uhamba ngeBenz akusina Nigeria yazi umuntu ongambuza ubani usibeko shuthi lela langa ekseni ngiphuma noSibeko senzani sothenga amagwinya uyangithola masothenga amagwinya kanjalo hlangana nalobhudi lo ubhudi lo uhamba necousin yakhe because utheki umntana kubo uyangithola makahlangana uthi kuSibeko usisi wakho usibeka ukuthi usisi wami hayi athi yo ngicela ungiphe yena ngizokubhadala athi usibeka angeke ngize ngikuphe yena wena thatha amanamba bese mina ungiphi imali manje mawukuthi awunginiki imali bese anyeke uzuthola amanamba anikeze usibeka i300 uyangithola makanika usibeka i300 ngimnikeza amanamba uyangithola shuthi umuntu ngabo 1 usibeka athi asimtexte lofana because besikhalela utshwala simtexte ugayeletheni i300 uyangithola thengeke izinto zokuphuza siphuze ma in return logayi bekatholanga azange zathole next week bekalokaza nje lapha esikhateni because yazi yena bekazi ukuthi uSibeko ubhuti wami so into bemenza ukuthi asabe ukuthi mangiphuma uSibeko bekazi nje ukuthi uSibeko mhlawumbe uzomshaya kamenzeni uyangithola lelanga lela bonjunju bahlangana nami ngiphuma ke kamageshi ugayo ume ekhoneni shuthi ugayo akusi iNigeria or uyini uyabona ukuthi umuntu uyihalf Mozambique half umZulu uyangithola so makakhuluma uzokhuluma isilungu because kunamagamanyana angawazi mina kuqala isiMozambique sabo angisazi ukuthi basikhuluma kanjani sharp abosinazo yilelo langa manje bambi isivalo semoto baza kanje uspenda umjunju noSinazo baqhamuka uspenda ubuza mina ukuthi awukaboni ukama ngathi mina uSinazo yena akazi kanjani la bekadliwa khona uyilahla kanjani idirection la bodliwa khona ngoba ungabe uyahamba yela bekadliwa khona uzokwazi umuntu wakho ukuthi ukuphi uyangithola athi uspenda ayikhohlwa lapho nconka imali lokho ngathi anyakunikeza imali lokho imali yakhe ayicedwanga yini uyangithola sharp idlule ahle like bengikhuluma ezijoke avayo okay uguy lo webenzi ayenzeni angaye imali yabo maqeda ukunginika imali mangene ngithola uspenda wenzani uyabheka waphuma yangithola maqeda uphuma ay man same time maqeda uphuma uspenda konjunju bebamele like phezulu shuthi uspenda makaphuma samlandela besema IC mntwana umuntu isisu uyasibona unjunju sisi besila afake irokeli black and white ahamba nabo bekameni noSinazo uspenda ngazi bekasakhuluma nobani estradeni isisu singaka ngimemeza uspenda ngithi uzongitshela ukuthi umithise kangaki uspenda wahleka yangithola shuthi bekangayiboni lento engiyibonayo athi uBianca unjunju mithi ngathi bangahlangana naye next time iflat stomach ugeli awusikhiphile ikhe yakhe hayi kenza nje kwenza ama-abortion uzoloke ngiphaphela i-grade 9 kanjalo ngoba nami lesi sizovele ngile ngayizwa ngithola hayi ngicala ukuzwa ngayo kunama rumors vele maye isitukutuka kusenamntana
ezimhlunga ziphini so yeah manazi engihlala kakhulu nami seyize ngiyasaba ngihlala phambi kwakho mfethu le nduku mfethu ushawanya abantwana ngelapha empedini kumageshi ngenzakala sharp to explain it leyo ngithola nini I think it was 4 weeks ago Shiranyasha 4 weeks ago ngithola bengisesontweni ne cousin yami uThensani masisesontweni kanjalo ngithola i-text from intombazane enokubloma nama sportmen uKhisha ngithola uKhisha uthi ngimi Stufuza ngicela ungichine namhlanje because kusasa khona la kumele ngiye khona ngithi okay yazi because from A4 to A12 akusi distance thi mina ngichinele kamageshi bese ngizogibela ngibuyele emuva athi uKhisha okay uzongitexta wena mawufika ngithola ngimtext uKhisha mangise ngizofika ngithi sengigibelile ungabe uphuma endlini uya kamageshi ngizokuthola khona yabo mangena mina kamageshi kuthi paid wakho asekwami mangene ekamereni amakhala agcwele umbhede lo khona lo bekafaka isikipesi yele videoini ulele nangegawu nakaqokanga into phansi yangithola ngabanyaka akuseyami lapha bengina impahla zami ngifike ngebheki yangithola for impahla zokuchange yabo mangena amakhala agcwele umbhede uSpura avuke makavuka athi uhlala la ngathi wena mawubhekile ngihlalaphi angithi ngibona ukuthi ngifike ngebheki athi okay I was just asking it okay sharp yabo ayaqhubeka lali lawa amanye yabo Maspura yabo how our girl balele bavuka intambama before futhi bazovuka khona lo uGepi uyamaza ngithi cause by 5 usimangele bese ulo wesikipesi yilaba bayithuke masempedena ngithi bese kuba uMaspura kuba ulo skipper siyelo ngenile egcineni evideweni asu Maspura lo usisika Maspura lo uGepi loyo uhlele emotweni kamageshi la kulahleke khona kuphi ifone yangithola shuthi thingithi ungibambile yangithola bese wena uziye ubambe mina yangithola ubambe wena cause mamela wena ubambe mina wamile ngibambe wena ngiyadlala keshi yabo ubambe mina ne like yabona lento ukuthi uma ufika uyabanja wena ubambe mina yabo abafike babhika abaseza bona exactly babhika amadoda akho semadoda lawa lapha wena ubambe mina wena uze nomngani wakho mawufike nomngani ushiya wena nefone wena ushiya ifone emotweni mina njengoba ngibambile ngitshontsha ifone and wena uyazi uyathula bese wena uzotshela umngani wakho ukuthini ngizomnikeza ifone ngizokunika ifone yami yakudala sizoyilungisa usebenzise yona sebeplanile uyangithola shuthi lo otshontsha ifone aloka demand ukhamba athi kumageshi thela ipetrol ungihambise mina sengifuna ukuhamba and thina sithatha nje ngijoke asazi ukuthi uyotshontsha ifone yabo because bekugcwele yabo okay ugirl following day eksena afune ilift from ubaba se next door yakamageshi athi ucela ukuthi amthatha emise la ahlala khona ugirl nanya wahamba ugirl ukuhamba naye uhambe nefone kusale 4 ne kule 4 le esalayo okay uSpura bekabambile le ngengizwe indaba zabantu bese uLorenzo yanyazi indaba yakho okay sharp uSimangele nalo bekagcoke iskipe esigreen lawo washempede yebo leyo thu leyo ibe phezulu kwemishini bavula ibag yami bakhipha impahla zami bayifaka ebagini yami uSpura uza kimi athi ngibone kwenza ka so ngizikhiphile ngazibuyisela ebagini yakho uyangithola so angazi ukuthi into esoyenza kanjani because yazi ibag yami ngithola kanjani ngithola seyifihlwe emva kwesofa shuthi ifihlwe ubani uSpura kuthi bangaloko bazokhipha izinto zami ebhekini lo weskipe esigreen ngilo ngiyambuza ukuthi i-jean jacket yami beyine perfume bombuza kanjani ufuna ukuzwa bombuza ngakho ngiyazi bongakhuluma izulu besikhuluma izulu bakhuluma izulu mabahleli nathi ngithi mina bekune perfume ku-jean jacket kuphi athi ngiyibone esofeni ngithi okay yabona lento ukuthi uyibone kuphi bengazi ukuthi bayatshontsha ngithi okay ngizohamba ngiyoyibheka hayi sabe sithi siphulile Nike engamageshi gone perfume ngamageshi gone nyama lejeza kamageshi le Nike Spanila uyangithola mase nyama ayicela singazithathi serious man ka ufike lelanga leli abogeli babuye ngemishini eserious ipipe iTV impahla zami iphone enye yes2 bathengisa iTV bathengisa ipipe bathengisa iphone zamile zonke lezi and bazithengisa nobani nalo bekabambe lo hambile
uyangithola ugayo loyo mabazithengisa shuthi uSpora sekayasaba ukuzobika ukuthi izinhle kukanje ayithi usaba ukuthini bazompakanyela uyangithola shuthi abogeli Friday le elandelayo mangifika bekuyi Friday bese jiva ukuthi black and white Friday leyo mangifika siplomile abantu ukuthi siplomile sekuyaphuza silale ngo4 sizokushaya ama window ke iminyango go qala kuvuke abomagesh because bekalele noma ilot kwikamera lele ngapha bekulele mina nekhazini yami yangithola athi ngizwa ngomagesh futhi usayathukana futhi ekunina msuna yabonyongo indlezi izinto enizenzayo baloko bathi vula la uyangithola ngithi mina kunomuntu ozovulela ikhazini yami isizinhle ijezi lakho eli black and white neskipa sakho esiblack yabona le kipa lezi ma Silvestre zamantombazane lezi zamaline athi zikuphi ngithi mina I think izilibeki athi you think labantu bagcoka impahla zakho mangithi ngathi ngicela nisikhumule nizifake ngewindow nibuyele la niphuma khona abagcokile bebazigcokile bazikhumule bayenzeni bazishiye shuthi mabaphuma balahlela amabhodlela uyangithola balahlela amabhodlela phakathi uSpora afike ekseni ngabo 8 uSpora ukufika kwakhe uzoqhina kimi uyangithola ngiphuma noSpora sithenga ama happys uSpora khana ngibekela indaba kahle athi bengafuni ukushaywa or ini bangipakanyele mara labantu batshontshe zonke lezi zinto nina enithi zenzeni zilahlekile ngithi okay koqala abantwana bakini benginganazi mangifika la nifike nathengelwa yimi ukudla bengingafuni ukugeza ngani offer mina itoilet yami ukuthi ngigeze bonke bebangagezi baze bangene ema periodini abayithu babo bangafuni ukugeza badliwa baloko kanjalo uyangithola ngaba offer itoilet yami ngathi gezani bayangijontshela ngathi yazini indaba lento abayenzile iyangikwathisa because impahla vele ngibakhumulise zona ntathu uSpora uyobeka buye endlini uyangithola labe bamba balala amalungu laba bebalala emalungu yabo ngithi kuSpora masifike uthenga ama happys uzongikhapha wena kahle siye ngale ka camping uzobavusa sibuye nabo kamagesh bashayela ukuthi bayatshontsha ekubeni bayafidwa babe bazi kahle ukuthi abantu ababizile ababanikeza ukudla babizwa ubani angazi babizwa ubani mara ngibathole lapha mina mara wonke umuntu obeka lapha bebambile so wena lemvubu ne angithi iyo lenyakuyo mangifike ekseni abogeli balele and lo bekatshontsha kakhulu lo mnyama simange lo wami ithuso usinhle yes Sinhle ngakuza. Okay. Anyazi vele indaba yakhe uthi usinhle umfaka isisu ubaleka. Ugeli mangifika ka KP. KP should nabo bekathi uyabavusa uyaxoxa because beka emsebenzini. Ngithi awuvuse lo mnyama qala. Yabo bavuki ngithi funa igazi bathi igazi lesiseli laba esibloma khona. Ngathi right asambeni ngilandeleni. Bayangilandela. Masifika kamagesh ngithi ngicela ngikhiyena ama gate wonke. Manje. Mangena masingena endlini khiyana ibhaqa. Ningene and akekho ozongivila uyangithola and mina benga expectanga ukuthi bazenzani i-live because bebakhuluma ngani ngevideo uyangithola sharp bangene ngizidlalana embhedeni ngiqale kusho i-live like iqale kude like seyiqalile seyiqalile ibuza mina so mina ngiqale ngibabuza ukuthi nyanondla ngiphi itoilet yami umama kahle unengane kahle ngizele ingane zakho ziyadliwa nabashana bakho cabanga yabo ngibuze nithi nyanondla nyandlisa nyanyebiso ngiyagezisa nginika into zami ukuthi ngigeze nibuye nyantshontshela and khona manje ninuka iperfume yami ngitshontselani yazi ngidinwa yini bathi hayi we didn't do that kanjani unuka iperfume yami ngithi uzomthi ngithi unuka iperfume yami right now lo omnyama akhombe uGebro Rubani athi uyothe sizithathe ngiqale ngishaya lo wesiphe esigreen ngimpama ngiqale ngezandla imvubu beyingekho lapha ya imvubu ke ngilandile uyangithola shuthi mangiceda ubasha ngempama 2 baloko bayakhomba baloke bamila bayenze next azange baze bayenze next anamasiko and yazi bawathi lesitufu and ntwana yazi into bengidina yini labantu lo masiloko siploma sicoca ngiyabatshela ngithi mina umuntu ongijontshelayo uyangidina because angaze ngitshontshele umuntu mina la endlini umuntu makafuna into la uyacela nanoma angithi ukwazi ukuthi mawufuna ama pads uze kimi ukuthi awuna ama pads ngakunikeza ama pads benye ngize ukuncisheza ezinye izinto ngingahluleka ngokuncisha into zokugeza ngiphila into zokugeza bese ngizobika ngokuncisha ezinye izinto why bongaceli bangikhwathise lapho bayakhombana ngathi ngicela ngishift emnyango ngavula umnyango uma ngivula umnyango baze bayibeke la ephasitshini imvubu ngayidobha
Mangidopha kula ngibavuthuza khona sengibashayelani ukuthi bayatshontsha yangithola ene bayaphila lo oshaya umageshi ngempama ulo lo beka faka isikiphe siyelo ucamhleze empama lo kaSpina beziqhamuka kuphi bengilalela ibini ebheka ngamini into iphuma endleleni isitufuza ngizithatha okay sharp yabo ngibashaye le ngabo 11 phela abantu bafonela uSpura ngithi uSpura uvelile live bafonela uSpura bathi uyahleka ema live ene siyakufuna sizokubamba yangithola bathi nalo otrendisa abantwana uma Lord nesitufuza siyabafuna yabo uma Lord angazi ngathi ukhuluma nobani lapha athi hayi ilive mina ngiyidelete and uyidelete sena 1k shares yebelambile yangithola Madilita ina 1k shares kanjalo usisi wakhe athi sizoza phela naso trenda naseMozambique mfethu anginandaba do you think I care usuyashaya yeah good right yo yabo kawulelo langa ebusuku shuthi sihambe lapha ngamageshi nakhona uphuma kwami bengiphuma yamazu uSamkhido ubani Supari ubani umkhidi iloyo shuthi shuthi angazi kunento abayenzayo so uthe ucela siba ama promoter so besiya ku sweet sofuna ama measurements ukuze sizophuma sweet customs yangithola sihambe sofuna ama measurements sibakhaphe mall bese bayasiphisela la besikhona shuthi mabasiphisela mangifika ngichina cousin yami lokho kugena ama call bathi sizonibamba sise police station sombophisa ngithi mina ayivele ngimeqa mithi ngiyanisaba yangithola bathatha isikhathi ngaba 7 ukhenza makithi athi ngilambile enza samsesheli shuthi lelo langa ileli la shotgun bede celebration ka shotgun siplan kuya lapho yangithola masithi sambe sengase eShell opposite eShell khona loba kuthengisa chicken dust masifika lapha siyadla nokhensani sidle sithi masikhuphuka uhlala bomageshi benzani bayehla bagijima nibalekelana amakhaladi ngithi mina ayasifaqonde kanti wena wayubaleka mageshi angidonse singene kwenye indlu eyidouble lapha ayisifike sime ngibone ngathi ukuthi bangwastele isikhathi ngifuna ukubaqonda ngiphume mangiphuma labakhaladi asibone ngathi ukuthi siphumele siyehle siye eCaspan because bayehle bayalini masifika eCaspan safike sami ekhoneni yangithola umageshi ayithi yena imoto uyibonile yabo shuthi imoto mayibrika bese ishiye umama nalo wesikiphe siyelo ulo wesikiphe siyelo nabo sisibakhe abayi2 masojika ngapha yabo umama athi ushaya umntana bona uzongibonisa ngathi nami uzokubonisa ukuthi ngimshaya kanjani uvuthuze wena angimbambe nyenywele ngimhlanganise futhi abo sisibakhe bamile eceleni baloko bakhuza lo ayithi uleli wakho nebekathi uzozingena because uhlulekile ukungishaya ngisaseyi1 ufuna uzongishaya mama akhe bambambe mama akhe akhipha ikaperi ngilibambe lesandla lesekaperi ngisayeke uzongikwazi yabona ngicamana ungikwazi seyibambene yangithola mathi ngane igazi seyibambe so yabazi labo baba laba baseshela yabo babambe lo mama lo mabambambo uyi1 uyangibamba uyangijijimisa ungijampisa istrata ngayomeshela yabo mangifika eShell ngathi angibaleki angiyindawo uzongithola la yabo mayifika eShell ngeke ngahlanganise ngamakhanda ngakapanise bona labo mama yebo abusisi wakho nabayithu umntana khona nomama khona ngibakapanise ngamakhanda shuthi khona la ngaluza khona ini istep ngawo nakhona ukuwa kwami shuthi ngiwe nabo ngasukumisa olobhudo bekasemva kwami yabo makangisukumisa lo oyi1 shuthi sekalimela uhlabekile insimbi lezi zilapha amaplankeni uhlabekile bachifta bayojumpa bamangala sengisele nomama khona mama khona athi anginandaba ukuthi ingathi okay shaba yethu nonondaba yabambana sekugcwele kutheni ushaya umama situpuza awu kanti umama ungena indaba zabantwana umuntu onjani mela shaya yangithola ibambani athi lo sihamba nawe eClip Town uyokhipha umageshi ngathi angithi wena umageshi yamazi uhlala uzomfuna la hlala khona uzomthola angihambi nawe eClip Town Shell yonke ka bathi awuhambi nomntana esekasilethu bathi awuyindawo la ngathi enene makuthi uyangifuna shuthi mina abuye round 2 enanye ngize ngivuthi iyohamba nami naye uyangithola so omunye ubhuti athi mina ngikhuluma kakhulu ne andiyozi extend indaba ngcono angithathe izivalo khama ukumngani ngamageshi uFrank wase next door shuthi uzwile ukuthi kwenzakalani makafika baha singene kumoto yomngani wakhe oyini yakhe singene shuthi bathi sithathe like i-dry nje like on show more yalisi izinto yabo okay sithathe leso sikhathi leso how mangibuyela shuthi mangiloko ngitexta uKhensani ngithi uyangitext ukuthi ukuphi uKhensani masiloko sibafonela bathi angeke sikwazi ukukutshela ukuthi sikuphi bazitshelani ngizana lamakhaladi and ngiza ngi1 okay sharp mangifika kunoSpura
ne-cherry kamageshi ukhensani wakithi nabo Karabo abekho kamageshi baku KB uyangithola mabablomile ngithi mina azi ngifuna ukugeza and ugeza kwamanje ngiyojiva kaShotdown mabangifuna bazongithola khona uyangithola shuthi mina mangiyaka KB babamba uLorenzo ngazi uLorenzo yini la explainile wa explain bathi sifuna umageshi khohlo uStufuza sesifuna umageshi uStufuza yethu neyakhe iphelile uthi mina sharp uLorenzo obathi ngingasambi ngiyojiva ngigeze siblomile ngilanda izinto zami ngani umageshi sifike ngani sigeze futhi sigeze nekhensani wakithi sigcoke sihambe silala ukulala kwethu silele so ngiyathola shuthi kulele mina kulele ukhensani kulele uSpur umageshi neChera kubalele kule kamera elingapha bese kulele uKB ngapha yabo bese ubhuti kaKB ulele esofeni banyandile kade nje iqiniso hayi mntwana uKB mina ungabona mangendingi abangiyandanga ke mina maybe uSpur because uSpur uyobeka leli noKB Stofuza babanyandile angazi ka uSpura kade yeah uKB shuthi ke ngoba udlo KB kanjani kumuntu kaLorenzo awuzena uLorenzo bekangekho lelo la kahle kahle uLorenzo bekakushotgana ubona manje ngishiselisa kahle uLorenzo bekajula noSpura bebangajula amen nganoma chats uLorenzo bekajula noSpura uSpura ulokulala noLorenzo shuthi uLorenzo bangekho uKB uhlaba umuntu kaLorenzo mosi kuyafana nangenkathi like baloko bakhona before drama yemvulo uSpura bekahamba ye11 kwabanye abafana besuyabuya into yakhe vele leyo into yakhe maye wona wayebonga chazisile umngane ukuthi into yakho bayidla wona ngongeke no angithi ngithi ayikho serious indaba yakho uyangithola shuthi okahle nalapha kumageshi bayadlelana kahle shuthi yabo silele umuntu kamageshi ungibambisa ifoni uyangithola mangibambise ifoni yazi ugeli wenzani uyasimela sonke sizuneke ukuyolala ngathi konto eshiselwe yona wonke umuntu lala akhiphe ifoni phansi komcamelo avule ipouch makavula uSpura makavula ipouch bekunezinto esemva kwepouch like imali ogibela maruyithathile omunye umntwana wakhipha imali washiya lamaphepha la kuyiwa la akhipha ama-sim card wazishiya wathatha ifoni wahamba nyalali washiya ibhegi yakhe yangithola manje ushiye nama-sim card phansi komcamelo wami so umuntu wamageshi makafika kimi athi ngicela ifoni mangithi ugeli uzikhiphile nekade kanyamalele wonke umuntu uvuka athi azwanga azwenzeni hambile wavula igate washiya isikhiye nengide egeyitini phansi wahamba walivala kahle futhi igate why ugeli mina wangiblock ublockhe yimi nomageshi kuFacebook yes kule account yakhe kaPraiseline ezinye into kumele just ukuthi save la emhlabeni mfethu sikhona ukuseva namanye ama-out yamthola what would you say kwamanye amachita ukuthi ngendaba kaSpura mfethu basheshe bazi ukuthi uSpura wenzani hayi ngakuthi mina thi ngikutshela kusase early ne ngoba ezinye zazo ngizibona efonini yakhe Spur ubhizi namaplesa nelanga lelazochina ngalo ufike ngeAMG edumayo baba khona uyambona ukuthi makasibheka usihlisela newindow kancane phela nami lo mntaka ukafika ngamacarabas lapha yithi mfethu into zakhe udrojoy out yakhe into zakhe lezo mawungathi ucela itransport uyayithola kuSpur mahala futhi Funje mina ngithi bhiwe sine breaking kancane bafethu yabo futhi sesibuyile saphethe yena uStufuza ibe sayophulisa amakhanda phela indaba kaStufuza zisinda abantu ziphinde zisine nabathakathi uStufuza ne man ngiyezwa manje indaba la khona le game iningi man uhlezi ukhona ne so ne into engifuna ukuyicava mina none so makiwa eNaturena yanibona bekunokuba ama group ne wandi kahluka kakhulu sangibuza Mathi amsaba loyo. Ngiyamsaba uBheli ngiyamsaba mina. Awuzenayo. Mina mhlawumbe sisho ukuthi ngizalwa kaGwala. uBheli kashawa. Sithi lela la uBheli no ungana uba noNtonto. Untonto. Lokasini. Ishamazi uNtonto wakhona. Unamatize. Hayi yekho tiki uNtonto. Untonto ka uBheli lokathi yes. Hayi ngiyakuzwa manje. Afike no khona umunye umngane obokungane wangu oyike uNeo njalo navile lo ngiyama njalo nathi masibizile ne balishile la kuyene bafuna libanjwe ayene ke thina siyahlala ngeke silibamba maye lapha vele banje ubani lo beyangabanjwanga yazoka bathini ekamereni bengino bani Bunukwa
Oh, embedeni qala bengiyi-1 yangithola. Shuthi abasithu ngabafuna ukubamba. Bathi umuntu ongayazi igender yakhe akahamba yolala e-dining room. Waphuma. Waphuma that day. Uphumile kawo. Simthola leli zoyo. Abena sesilotha kwa strike baba leya baba. Ithi ngilala empedeni. Ngingana makadlo ngiyadliwa. Akambithi ngakuhlala ngathi mina. Sasekusifuze sengize ngicoceza izinto. Mabangena, ukuyabona like abantu babangena lababona ukuthi bakhona ne. Mara masathi uthi amani sesihleli khona oshodayo. Inyama lelo ubhedi. Inyama lelo ubhedi. Shuthi nomageshi. Ukusuku ile langa le video khona ba trend the screenshots. Siyasukuma yimi uTumi. No ublessing wakho. Lo mfishane kujona wasekheni. Ushoti. Malona phapha. Yes. No blessing. Masise camera ukuyabona like ungena ekamereni kumnyama ne. Wona blessing bekashaya khona lapho. Oh blessing lapha bekaJohn Novinox. Bekashaya. Kusho khona. Okay. Yabo. Masingena. Ay man ngithi kunabantu la masilike. Okay lo ngiphaya. Yasha, yamemeza. Akana ne 20 minutes afikile. Mara siliyasha. Siliyasha. Sabe sithi sabhekile uma kuyeshula yena ke uphuma thuye usukuma thuye toilet kule toilet la kuno toilet phezulu bekuyomuntu ogezayo ukule ela asazi unamali shayi yathi 5 midnight uma kuyeshule ubheli akekho nasemakameleni la kulele khona akekho ugelo umuphi umuntu umfana naye bekangekho khona lapha isipisi azange ngize nginake because abafana bebabaningi nenize ngiqaba bekugcwele like na wonke umuntu esiphiloma naye kamageshi beka lapha wonke umuntu bekugcwele obek mix la ngoba ngithi bekuyi house warming ngikhumbule so yena uPelipeli unyamalelo umageshi kanti ekseni uPelipeli wayenza live kula azothi mageshi waza soshutha kanti wenza live baba screenshot kanjalo yangithola basitshela ukuthi imbeka banje umageshi kanti umageshi smash up and pass uvela washaya ngenkathi zakho adlula kwashaya omunye futhi okuyi kahle uyibi singakhiphi igama ngoba ngizoxabanisa ne kodwa khona othe umgodi lo ya uhlula abaningi ngizena nenkulu ay kule asuke nje ay ngoba Pelipeli asuke nje lapho. So like nayi lengifuna ukuyazi. So like ngayenzakalani estradini or emapatini ohlangana nama-hectares? Azongitshele kube simple. Anyeke kube estradini qala or emapatini qala. Ngizolibeka ilanga, ngi-organize ama-transport, ngithatha uwenki. Ngiqale sisamlanda, siyobalanda emakuba, ngithi ngiphi i-address. Ngicala nilanda bani? Emapatini afe ngilanda ama-hectares. Siqala ngama-hectares. Bese ngibafasa amashule izenyaweni siwahudule ngemoto sedlamini. Yo. Endlamini nenzani? Matenas. Yamlanda la. Angithi ngiposta amasimba mama. Indoda yakho musto. Indoda kabani? Uhlezi uthi my man. Mina? No kahle uthi ungitshele. Indaba yabona manje njengoba besesiduma bekuyi content. Kahle mina lapha bengidlela bani uBianca. Mama bodli. Nonqobile uBianca nonqobile. uBianca saJohn noMartinez bengibelala noMartinez. Unqobile waJohn noMartinez. Ngingafaka unqobile la mfethu. Yeah, angimfaki like explainela. That is why mina bengithi uBianca bekaJohn Silas and bese ama best friends. Yangithola. Yeah. So Martinez la uyi-steering ngoba akawushare best friend yakhe ashaya wena phinda shayina ngapha. Mara mina bengispend isikhathi naye kakhulu. Should bekatha enjoy lakho kudlula lapha. Angazi. Awuna masimba stofuza. Stofunayisa. Shona ngitshela ukuthi ngabahudula wena estradini yena. Ubheke ishow ezoyenzeka njengoba amalanga athi ngisangabalanga esikoleni ngisangibasaki. Thank you. Phakathi eklasini. Sharp ne. So singivale ngale lenyavala manje. Stofuza ngifuna ube honest. Ube honest ngale. Yo. Akuba honest angithi. Ngiyabhlungu. Ngiyacela ngiyafuna mina ngangimentionela mina abantu abo my 5. Mentionela ama outer. Ngithola. So far ama Facebook fele nale nyakanyaka egcwele nje ku Facebook. Please mention 5 girls owabadlela amadoda. Ngeke ngabadlela. Madoda. Lesibhala ngayo. Uma Philip.
Ya ngumix nje yonke lento le mix nje le. Bianca ngithi benindlela kumatinasi. Bodlela uBianca kumatinasi. Yeah. Okay. Sifuna laba bebangazi bebadlelwa bazi ukuthi kahle kahle uStofuza udume ngani. Uyashaya uyadlelana. Nazi kusase ile yabona inenzile nje izinto zenu ukuthi zibe lula. Mawumele yenyela indoda yakho yenyela uyichothi emfithi. Stofuza yasho bulbulala mfethu Mr. Rough Rider angisho ubani umunye Stofuza utumi Hectorson kuNclivenana emfethu umuntu oclose nawo Stofuza no dangerous phela leyo ndaba leyo serious leyo so izinto esingazibona mawucetha catch uNclivenana like waflethwana bekumfletho nje zange size alaloke lisha wani yo ngifuna nobani lapha kwamagesh bani okwala okay my lord yeah bana enye intombazana uyidlelayo mfethu seshota 3 mfethu Stofuza asifani okay ngoma ngathi afuna okay like man ndaba laba abanyangazi asikhathe short Stofuza ngicela ibody count yakho ibody count yami yeah okay before ngikhiphe nguphi ibody count yazi ngitshela ukuthi injani lento yabona right here ngaba mention futhi abafana bakhona khona abafana engijole nabo ngathi mawufika makathi uyangibamba ngalala wangabheka le ngathi abhekile ngafaka umcamelo emva kwami khona abafana ukuthi sajule efonini kuphela khona abafana ukuthi yeah ngilale naye of which from virgin breaker to till long jola naye manje yo Stofuza wona experience ile empilweni bafisa hope uniyezo so yeah le case inya understand so ibody count yami i-virgin breaker ubanele kwaba umxolisi so awunyeke umazi wase ATK ubhacela Martinus my lord nosomnyama 6 asikhuphuke phela ngibona ukuthi busakhuphuka phela ngikhuphuka nyapi ngoba bengivula izandla ngenza so I hope you enjoyed the show bafethu mbonile uStofuza ke udume ngenduku dume ngamadodenu dume ngako konke uStofuza ngithi ufaka imiqamelo uyayijikisa Nclivenana 8 ne 7 thank mina wangishaya isandla vele nini ngenkathi sikawesinhle ngo5 ayinsenayo that day you know ukuthi yenzakaleni busemaphirodini Stofuza khumbula kahle awuthi ngishaya isandla bengisemaphirodini mara benye ngikuphe mara benye ngikuphe usolo kungilaliseka